Art артынан жол жүрдім, етен түркім ол жүрдім, тәгеремнен қаталдым, бай Жақыптың ұлы деп, тегіз елге аталдым, атаның көрі дүние, алты судан қаталдым, аяламның барына, асамадан саталдым, қиялы жерден қаталдым, Қытай менен Қыпшаққа, Өзбек менен Қалмаққа, қавламмадан саталдым, қиялы келің тың болса, айтқаныңды уғайын, айтып емі қуғаншық, айтып емі бергенің, алдыдан намыс алдырса, ажалдан мұрдың өлесің, қалғадай қашқа тез, жан адамнан башқа тез, қашын серпіп алыптар, зіңдеп үнін шығарбай орған жерін білдірбей, қандағайды қолға алып мұны шымдың екің. Қапшып қармап алып, тіртеңнің көрсөдін дүйе, Наргез мені қолға алып, қайран еннің анекей, әмі сөгіп қалыптыр, уақыт тұтып қарачы, алдынағы қошойғы, қошқылды веме соңғанда, аны қошой алғанда, оңбу салып қалғанда, әмегенен кірді дед, сол бұт салып тұрғанда, созылып кеннен кірді дед, мұны шынды вавакең, қанекейді чақырып, бата беріп қарачы, сүйінгенің қарачы, айланайың қанекей, телегейің тең болсын, келешегің кең болсын, жолың шыдыр болсын деп, жолышың қыдыр болсын деп, соғын соғын анасын, тағы ошондо қарачы, ай көлімдің тұқымын, туып берер күн келді, сен туып берген тұқымы, аяламдың атына, аты шықсын қарачы, Шерманастай батырдай, деп ошонтип қошойың, бата беріп барқырап, ала тодой зарқырап, емементип тұрғанда, анын маңдай жағында, мын ошондо шер жолай, болып туған дуағы, ел алтымыш ортасы, толып тұрған дуағы, мын ошондо қошойдың, күрішке жоқ евеле, Аллан кенне шер қошой, 90 жасқа жеткенде, анысына қарабай, екіде шығып ортоғы, оң билектен алышып, омырылып қалышып, сол бөлектен алышып, сол құлдашып қалышып, чекелерменен тиішіп, басып тұрған жерлері қазанпақтай ойылып, бұйдалып қалды ғана балбандар. Анысына қарабай, ақыл салып шер жолой, 99 қошойдың оң қолынан ал еле, тегереніп қалғанда, мын ошондо қошойың сұрлып қолдан шықты дед, сол қолынан алды дед, көтеріп қолғы алғанда, басып жерге саллавда, мұны басып тұрған жерлері жөрі жоқтай ойылып, дағы қалды бұйдалып, анысына қарабай, бағалектен алышып, балтыр ретте жалышып, торсуқтан алышып, томоланып қалышып, 6 күнні болғанда, 6 күнгі толғанда, 7 күнні болғанда, 7 күнгі толғанша, айбай күреш болды әлі, қармашқанда балбандар, балтыр ретті үзіліп, қара күрен теңгетет, алышқанда балбандар, чекеден қара тергетет, әтеңнің көрі дүние, мын ошанда жолайың, болып тұрған ұвағы, қойып қойған темірдей, толып тұрған ұвағы, 90-дағы қошойдың, жонындағы баяғы, ойып қалған сарысы, аны жалай езіптер, қармасы менен жолайдың, бой ошо кезде қошойдың,
boyuna tarrap ketkende emmi kızlık baştaldı. 6 günü bolganda 6 günge tolganda 7 günü bolganda 7. günge tolganda koş uykunu saldı deyt mına şonda şer koşoy atаңның көрü dünya uykuga girip kaldı deyt anı görgün joloy Kuday memi berdi dep dilegi memi geldi dep mına şonda kırgızdın Işengenimi koşoyun götürüp kolgu alganda oң basalga salganda emmi basıp kallavda anın mаңда жагынан мына ошондо шерманас калмактардын атына дагы камчы салды дейт айланайын карачы атаңдын көрү кошоюң калмак көрсөң антесиң алжыган кошой минтесиң алданайым каласоң атаңдын көрү кошоюң жолой көрсөң антесиң калжылдаган кошоюң эми мынтип минтесиң деп ошентип карачы колундагы ак камчы аны колго алыптыр мына ошондо уйкуга кирген кошойда май куйрукка салды эле мына ошондо кошойдун чамаштай көзүң ачылып ушалай бетти тарт эле ушул турган жолойду соогун чоктон алыптыр ор күнү ушу деп ошол кезде жолойду курмандыкка чалдым деп кабагым бекем кушуруп каркабырга усур деп мына ошондо карачы айтып болсун жыгыча кыдыр ата карабай калча жанын аябай тегерегин карабай басып кошой алды дейт мына ошондо жолойду башынан аттап калды дейт буну көргөн карачы кайныйлап талыйлап ошондо караган жандын гана барыйлап Aylanayın jarıktıq Oşonu gördüңbü Görüp köngül böldüңbü Halaygan gözüň çolpondoy Katagandın kan koşoy Aylanayın jarıktıq Bir bakaydın bir çitip Uşul gizdin janağı San min kuldu karaçı Bir bakayın kuşundu Başçı bulup purganda Kol başçıga saylanıp Aylanayın bir bakay Canamun arığı tügülgün Bijingimin baratat Aylanayın jarıktık Askerdi mınday karasaң Jik tartıp kılkıldap Çelik tün ayza zıltıldap Aylanayın karaçı Oşol gizdin janağı Ayın menin günündün Bir özünün bütkündü Asman menin jeriңdin Ter özünün bütkündü Jir kurçagan dayranın Ortosunan bütkündü Ubuduğu bulutun salkınınan bütkündü Tündük menin tüştüktün Tünügünüm bütkündü Çıgış menin batıştın Çırağınam bütkündü Asmanda jangan yıldızdın
çırağынан bütkündü. Haykül mannazdağı var hanın birin жағында. Kol çabulgan kuşundu, sınan altından kimir kurçangan. Hayday bitin dur çalgan, gümüştün kimir kurçangan. Gündü bitin dur çalgan, sarı taldan saydırgan. Talı algan bicindi, sap altından jasagan. Tağı algan bicindi, kalağanın kıymanı, kakanda kalgan ciğanı. Ay saralan at minip, koldu nayza zıngırap. Kılıçımında gıngırap, Aziz Han'dın almam bit. Ay saralan at minip, bicindi güzdü yuşundu. Koldumunda girçitip, jönüp kalgan çağı var. Haylanagın askerler, Ошол күндү жанагы. Будур бел менен, будурмагасың жер менен. Адыр бел менен, адырмагасың жер менен. Айланайын жарыктык, кетип барат көрүдүңбү. Görüp göңül böldüңbü, özün sulardı. Haylanayın askerleri, boylu parat görüdüңbü. Hadırdın çöbü suyulup, hadırdan arkar kuyulup. Budurdun çöbü suyulup, budurdan arkar kuyulat. Tektirden teke suyulat, tektirden arkar kuyulat. Budurdun çöbün suyulat, budurdun buğun kuyulat. Haykül mannaz karaçı, askerde mınday baştap pur. Oşol kezden janağı, özün boyloy kongundu. Aylanayın jarıktık, askerde mıktap karasa. Oşol kezden askerler, halaygan gözün çolpondu. Ay kulağı kalkanday, aydın yüzün japkanday. Habang bakay karıya, haylanayın jarıktık. Haba kengin askerler, oşondun askerler. Toğutpoy kalgan çağı var. Oşol kezden janağı, san min kıldım barısı. Özündö bemin gelgende, ekekiden bölünüp. Abala oynup can salıp, çatıra soyunup çan salıp. Oynup jatkan çağı var, andan beri karasaң. Askeringdin jarımı, sal burunda jürötep. Aylanayın jarıktık, andan berin askerler. Taladan oynup jürötep, oşondun askerler.
тоғыт постын ошоғы өз жайыне ошоғы қылып құрған чағы бар. Ошол кезден Алмамбет буларды мындай қарады. Аскердин жайын көргөндө айланайын Алмамбет аскердин жайын байкады. Ошол кезден аскерлер тоғытпогон бакайга айланайын Алмамбет айланайын Ерманас аскердин жайы мына бу. Қолбаштыңды қолбашчыны қарачы. Ошондон аскерлер мындай болсо да бежинди кантип чабасың, чалгынды кантип чаласың деп ошондон Ерманас акылга алча бойлонуп эми мындай толгонуп Алмамбеттин сөзүндө ойлонуп турду. Көрдүңбү, көрүп көңүл бөлдүңбү? Айланайын жарыктык Эрбакайдың ошондо алмаштырмак болгондо ажыгандын ажыбай Ерманас ага кеп айтат. Абакеңе Бакайга иштин барын айтып бар, түшүндүрүп айта бар деп ошондон Ерманас ажыгандын ажыбай жиберип турду. Көрдүңбү, көрүп көңүл бөлдүңбү? Айланайын ажыбай Эрбакайга барганда Эрбакайга барыптыр. Ошол кезден Эрбакай алтайчылык кыйынды алдын ала байкаган. Бал менен узун чайкаган болу турган мүшкүлдү болу электен байкаган. Абаң Бакай карыя ажыбай эмин келгенде айта турган сөздөрүн абыдан мыктап тыңшады. Ажыбай мындай айткан соң ошол кезден Эрбакай макул болуп ас башчыга Алмамбеттин шайлады. Ошол кезден Алмамбет жанаң аскерлерге ошондо кол башчы болуп калганы. Он башын мындай шайлады, 100 башын эмин шайлады. Андан келип ошондо түмөн башын шайлады. Айланайын жарыктык Алмамбет эмин ошондо аскерлерин четеп бежинди көздөй жөнөдү. Айланайын жарыктык ошол кезден аскерлер будур бел менен будурмага соң жер менен адыр бел менен адырмага соң жер менен. Айланайын жарыктык ашып барат. Көрдүңбү, көрүп көңүл бөлдүңбү? Томурайган тону төп, томурайган кону төп. Аскерлерин ошондо 40 күнү мындай жол жүрүп, жол аябай мол жүрүп. Айланайын жарыктык
Kırk günemin yol yürüsü, askerdim barın çar çapır. Hacada kalsan canağı, minip turgan atları. Alarda mınday çar çapır, emi mıktap baykasan, kabırgasın kayışıp, aylanayın jarıktık. Jür albagan çağı var, oşol kezden Almanbet Erman aska kep aytat, ugup turman naz dep aytat. Askerдин жайы бул болсо, бежинди кантип чабабыз, чалгынды кантип чалабыз деп ошондон Алманбет Эрман аска кеп айткандан бек айтып. Askerдин барын ошондо, 3 күнүнүн жол жүргөн күн ошондо эс алдырмак болду да, айланайын жарыктык. Askerдин барын ошондо, минип турган аттарын эс алдыртмак болду да, айланайын жарыктык. Жыбырап жылдыз толгондо, түн ортосу болгондо, таң кашкайып атканда, тараза жылдыз батканда, камыштын башың зыркырап, торго үнүң чулдурап, таң атканда муздак жел этектен уруп турганда, колдун баарың чогулуп, аттанып эмиң турганда, ошону көрдүңбү, көрүп көңүл бөлдүңбү, айланайын жарыктык. Askerдин баарың ошондо, томурайган тон өтүп, тоң койгон кон өтүп, жол жүрүп барат карачы. Ошол күндө жанагы, кырктын башын кыргыл чал, бузуку чал, жинди чал, кыркында көпкөн жинди чал. Ошо кезде кыргыл чал абыдан карып калыпыр, жада калса жанагы, астындагы тулпары адамыктап карыпыр. Айланайын жарыктык, Азиз хандын жалгызы, Алманбетти карачы. Ошол кезден Алманбет кыргылдын жайын көргөндө, эс алдыртмак болду деп айтып турду. Көрдүңбү, көрүп көңүл бөлдүңбү, айланайын калайык. Ошол кезден жанагы, ай кулагың калкандай, алайган көзүң чолпондой, атаңдын көрүң дүнүйө. Алтайчылык кыйынды алдын ала байкаган, бал менен осун чайкаган, боло турган мүшкүлдү боло электен байкаган. Абаң бакай карыя, калкпаш карып турганда, жашым менен карысы, жамы журттун барысын чогултуп эмиң калыпыр. Айланайын жарыктык, чалгынды кимиң чаласың, бежиңге кимиң барасың деп ошондон эрбакай айтып эмиң турганда, эл жыйылып чогулуп, ошол кезден жарыктык. Алтын кемер курчанган, айдай бетин нур чалган, күмүштөн кемер курчанган, күндө бетин нур чалган. Сары талдан сайдырган, талы калган бежинде, Азиз хандын Алманбет
Osol кезден жарықтық чиркинімін ошондо көргөндө Азиз хандын Алмамбет ошону гана мыктап шайлап туруй. Ata geçen o görgün oy bugün yok. Adam uşunda eken oy düğüne bok. Adam bugün o görgün oy erten yok. Uşunda ganan eken düğüne şok. Törün manaz gögüjaldın. Törülgünün aytayın, gözölünün çayırdı, göz jarganın aytayın. Hey jaratkan billet kim billet, teňir billet kim billet, terip aytyp keteyin, teňi jalgan teňi çyn. O jaratkandym bergenin, жазбай айтып кетейін, о айтпайған теп кетейін, емен айтып берейін. Ошо кезде чыйырды, 40-тан өткен жашы бар, 50-ге жеткен жашы бар. О жараткан Кудай-ай, ey 50-ге жашы келгиче, ermek tapkan çağı yok, o ermek kıllar valla yok. Karısa da bay biçe, karaldı kıllar valla yok. Mın oşondo çıyırdı, 9 aylık gezideyt. Kuday bitin salbay kal, o kursağında vallası. Kuru emmes anık gep, жалған емес шындық кеп, жаза тайып албасам, емен айтып берейін. Мын ошондо чыйырды 12 қанат кең өргөнүн ичинде 12 қабат кең төшөк, ал төшөктүн үстүндө жаткан экен чыйырды. Bay Jakıp'tın koynunda eşteme menden işi yok. Taң çolpon yıldız batkanda, taң ağarıp atkanda, Kudaydın süygen günnüken, beyşembinin tünneken. Mın oşondo Kuday-ay, artım bersin bir özü, aytın baygan tep aytayın. Mın oşondo çıyırdı, оңду көздөй обдулуп, оң жагына толгонуп, сол жагына толгонуп. Соун таппай уйкунун, сол жагына обдулду. О Кудай бетин салбай кал, кандай шумдук болду деп. Эки жагын караса, оң жагында Бай Jakып, Koңuruq tulgoş tartıp, eşteme menden işi yok. Жатқан eken jarıktık, Turgun bayım turgun dep, oң ininen çıyırdı. Arı beri silkintip, mınno şentip turganda, oşo kezde Bay Jakып, kanday şumduk boldu dep, Kuday urdu katın dep, atağanna tünnüye, aylanayın Kuday-ay, eyvallah ketin Allah'ın, o kağılayın bayım dep. Mın oşondo çıyırdı, savılıp aytat mınday gep, aylanayın bayım dep. Hazır jatıp түш gördüm, adam görgüs iş gördüm, tündö jatıp түш gördüm, түшükö sallar iş gördüm, jana jatıp түш gördüm, jagarlık bir iş gördüm. Tangamal түш gördüm, tangala turgan iş gördüm, kağılayım bayım dep. Mın oşondo çıyırdı, Bay Jakып kamın aytat, adam okuşunda aytat, kağılayım bayım deyt. Menin atam bak bergen,
Kasiyetli can ele emin sunun çetinde Kızıljardım betinde o ömür ötüp ketkiçe o menin atam bak bergen Kırgız 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 dep Kırgızda urran çakırgan bu düynödön ötkönü 7 yılday boldu ele ata kemdin aldında Arvağına bağıştap bir karamal soyvodum Haylanayım bayım dep Mınnu şondo çıyırdı Çımandayranı çırkırrap Iyla vidi vurkurrap Atam espi kayrancan Mınnu şondo mun aytat Dağı turup kev aytat Menin atam bak bergen Kuda yüzü yolunda Asat ayak kolunda Sol kolundan atamdın Kızıl kıpkızıl bışkan alma var Bulemin ne volluçu Bul tüşümdü yoruçu Aman esen göz jar dep Mınno şondon atakem Özme sunduğun alma dep Atağanna tünüye Kuday betin görgözbe Haylanayım bayım dep Bulemin ne volluçu Ey bul tüşümdü yoruçu Jakşılıkka jakın be Jamandıkka kallıs be Devu şondo jarıktık Kayraninin çıyırdı Aytıp tursamınday yep O şo gözde jarıktık Özün görgön bay jakıp O attap puttap turgan deyt 12 gavat töşöktün O şo gözde jarıktık 12 gavat türgödün Biri çıgıp bakırdı Bakırığı baş çarıp Kıykırığı taş çarıp Akbaltalap çakırıp Hey haylanayın akbalta Kayda gitti daynın dep Kağıllayın akbalta Katınımdı cin urdu Katınımdı din urdu Karıganda kayrancan Eptep tapkan malımdın Esevinemi tavavı Devu şentip çıyırdı Akbaltağa mun aytsa O şo gözden akbalta Jaş baladay yügürüp Kelim bolup çügünüp Eki kolu orunda Aylanayım bayım dep Kanday şumduk poldu dep Kaptalыңda kalmak var Kaptalыңda kalmak var Kaptagal kalmak kaptap geldi be Sol жағыңda солың бар Солың sorup geldi be O mangdayыңda mangju var Mangju girip geldi be Oң жағында oyrat бар Oң taptırбас boyrotың Emi girip geldi be Kır жағыңда Қытай бар Kırgın salıp geldi be Aylanayım bayım dep Kanday şumduk boldu dep Aytar kebin kanday dep Aytkanan aytkın nemi dep Mınno şentip turganda O şo gözde kurgan can Özün görgen bay jakıp 52 yaştaken Otağanna tünüye 52 yaşka gelgiçe Ermek kıllar valla yok Arkadağallar tuyak çok Mınno şondo jarıktık Atağanna tünüye Akbaltağa mun aytat Kara arkanın belinde O karaladan kança var Saraladan sandan var Gögaladan göpten var Aylanayın akbalta O sancılkının içinden O kurmandığa çalluğa Ay tuyaka çalluğa Tandap maldan alıp kel Devu şenti aytkanda Makul 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 dep Eki kıllar al var be Özün görgön akbalta Aytkanыңдай kıllam dep Bul aytkanın akıl dep Mınno şondon akbalta Kuday betin salbay kal Jaza tayı olbasam Jaratkan billet kim billet Kuday billet kim billet Mınno şondon akbalta Astındağı minleri Toru çarsınduğun attayken Mınna şondo jarıktık Üzöngünü teppesten At üstüne mingendet Arı verin urgullap Aylanayın kuduret Kuyuşkanım boş otup Basmayalım bek tartep Jaratkanга jalınıp Karar kanım beline Kaysalangdap çönüdü Mınno şondo jarıktık Hemanay koyup turralı Üyde kalgan çıyırdı Oşondonga varallalı O şo kezde çıyırdı İçim kokuy içimde İçimde kokuy jedi dep Belim kokuy belim dep Belimde kokuy jedi dep Ey tövüm kokuy tövüm dep Tövümde kokuy jedi dep Balan emmes bala dep Aylanayın kuduret Meni soyor uşu dep Mınno şondo çıyırdı Atandın görüydün nüye Kullay betin
көргөзбө мына ошондо жарыктык толго тартып алган дейт ата кесе бак берген аян берип келген дейт кайыбынан кабылып кабар берип кеткен дейт мына ошондо жарыктык эманы коюп туралы ак балтанын өзүнөн ошондон кабар алалы өзүң көргөн ак балта тоодой болгон тору учар аркы терке камчуруп оң тетири теминип жөнөп калды көрдүңбү о жарыккан кудурет бай Жакыптын аманат аткарбасам жаманат жеткизип келсем салтанат деп ошондо жарыктык күнү күн жол жүрүп атаябай мол жүрүп мына ошондо жарыктык астындагы тору учар келишкен минсеге билбес кенен жердин бурданы 60 асый экен карыса да кайранжан ошол кезде жарыктык жел менен жарышып жебе менен алышып кетип барат көрдүңбү жерине менен жарышып будай буруш алган дейт буйдалбастан кайранжан мына ошондо тору учар кетип барат көрдүңбү басып жүргөн жол эле адаштырбай кайранжан түн ортосу мезгилде түйшүк тартпай курган мал мына ошондо жарыктык өзүң көргөн карарканын белине эми жете келгенде ошол кезде карасаң күнгө күгүм кирип калганда мына ошондо баягы сан жылкынын четинде өзү көргөн баягы жылкычы баша ыйман дейт айланайын ыйманым ырыскыга çalıngan kağılayın kavduret koldoy görgün buluret Bay Jakıp'tan gana buyruk dep aytarım gana uşul uval kokuy imanım menin kokuy tilim dal Bay Jakıp'tan gana oy buyruk kep devoşentip kanan akbaltım gelgendin gana jönün saldı deyt ıymanға ganan emen aytты deyt aylanayın ganan oy ardagım balaketіңді ganan alayın jaşın gana 40'a gelgiçe San жылқыға ғана ғой баш болдың, сан жылқының ғаның içінен құрмандыққа чалуға. Tanda pergim aldı özün dep de o jentip turguça oşo gözden akbalta sancılkının çetinde aylanayın kuduret kulad baytal gördü det aylanayın imanım layık tumal eken aytu yakka çaluğa kambara tadarıgan kasiyet tümal eken devuşentip turganda oşo gözde imanın aytıp turdumunday dep soğuluğuna jobum dep kağılayın akbalta kambara tadarıgan kasiyet tümal uşu bul aytkanın anık tep aylanayın akbalta jelinin eki karış bol dele tuy turgan malı dep tuup kalsa kulla be kulunun ençilep koysam balla dep mınno şentip жүргөмүн de o şentip ыйманың акбалтага мын айтса макул деп sen айткандай болсун деп сан жылкынын ортодо аралап кирип барган дейт ошо кезде ыйманың чындыгын айтсам мындай кеп чындын түрү чын чыгат чыңырыгы бек чыгат ошо кезде жарыктык өзүң көргөн ыйманың жашы 40'a gelgiçe san жылкынын билгендет жылкынын түрүн танылган aylanayın kudurет жого салган санатты мына ошондо ыйманың айтып турду мындай деп ноктону башка салган дейт ушуда айгыр көрдүңбү кара жылкы малушу камбара тадарыган касиеттүү жанышу кулап эденгем эмес айтканымды угуп кой айтуу якка чалууга ылайыктуу малушу каканчынын белинен мына ошондо жарыктык өзүнөн өзү келген мал де ошентип айтты эле айтканындай акбалта башынан окто салган дейт жетекең алып айгырды
мұны ошондо жарыктык айлды көздө кайткан дейт эманы коюп туралы